Sibavusele bazalwane nakulesikhathi segameni lenkosi uJesu sibonge lelithuba kubuholi bemission leli sinikete lona lekuthi sitawuhlephula livi laNkulunkulu kanye nebazalwane egameni lenkosi ngaphasi kwesihloko lesithi sibuka Jesu aliphasika lethu leliphelele. Christ is our complete Passover. Aliphasika lethu leliphelele. Livi laNkulunkulu lithi nelethu liphasika selihlatshiwe. Sigubhe lomkhosi hayi ngemvubelo lenzala hayi nangani kodwa sigubhe lomkhosi ngemvubelo noma ngesingwa leside imvubelo ngoba imvubelo evini laNkulunkulu imele into letinenge, imele ipride, imele isifunziso lesingasiso lesingasilo liqiniso, imele into letinenge. So ke lo mkhosi siwugubha ngekuthi thoba, siwugubha ngekumbonga uNkulunkulu, siwugubha sicelebrate sithi thoba ngenxa lokho uNkulunkulu lasendela kona ngaJesu. Sitheke sibuka Jesu aliphasika lethu leliphelele sathi uvunyiwe uNkulunkulu njengoba nale Old Testament nalicala liphasika kwakubita kusilesilwane sivunywe uNkulunkulu sibe according to ema requirements kaNkulunkulu sibe sihlolwe naye ke Jesu hloliwe. iBhayibheli lisithe ngibeka litshe Siyoni lelihloliwe, a tested foundation. Naye ke Jesu sikhanze ukuthi uvunyiwe uNkulunkulu. Ngiko sithi uliphasika lethu leliphelele. Sathi nasichubeka kwesibili Jesu uliphasika lethu leliphelele sabona ukuthi wasendela waba ngumhlatshelo lophelele. Praise the Lord, hallelujah. Waba ngumhlatshelo lophelele wesono kude sidingo sekuthi phinze kwendwele omnye umhlatshelo wesono. Waba ngumhlatshelo lophelele njengoba lemvana kuthiwa bekufanele bebede sici naye Jesu sikubonile lokho sabona labakufakazela boPilato emajaji aleso sikhathi labekatiwa kuthane lunya vele umuntu wafika kuPilato ijudgment yekufa uyayikhipha but ngaleli langa leli Pilato wakhipha sigwebo lesamangalisa abantu nakageza tandla athi angikhanzi icala kulo muntu. Sabona futhi ukuthi Jesu is our complete Passover, usendele a complete deliverance or complete forgiveness and pardon from sin. Satsinza ke indzabe ukuthi nasikhuluma ngepardon sikhuluma ngekuthi le penalty lo muntu libekathonile uyakhululwa kulesijeziso salokona kwakhe. He is released from the penalty. Kanti nasikhuluma ngeforgiveness sikhuluma ngeluthando lalo luthando kuchubeka lubambelela kuenga nakulokulimala. Lalo luthando luthi luthitha loma luphathe lo muntu njengemuntu longase wona. Sathi ke uNkulunkulu ngenxa yaJesu, ngenxa yemhlatshelo waJesu nasithi he is our complete Passover. Jesu usendele inkhululeko lephelele. Lithi ke iBhayibheli ngani ngekusthethelela kwakhe. Lelithi iBhayibheli kuMikha 7:18 na 19 letono tethu uthi inyathele uNkulunkulu wathi gcoba ngetinyawo wase uthi faka ekujuleni kwelwandle. Athi Jeremiah 50:20 kuyawendi waliphenyo lwato tifune kodwa tingaphindzi titholakale. Athi ke Isaiah 44:22 uthi itsanyele njengenkungu yasekuseni. Athi ke Mahubo 103 livesi laka 12 lithi ke lona usehlukanisile nato uNkulunkulu tono tethu njengempumalanga neshonalanga. Christ is our complete or perfect Passover, usendele a complete deliverance from sin. Ngani ngekusthethelela emacala ethu. Oh hallelujah. That is why sithi lesikhathi lesikhathi sekuthi simbonge uNkulunkulu, isikhathi sekuthi simdumise. Kulesikhathi lesi bazalwane ngifuna ukuthi nasibuka Jesu aliphasika lethu leliphelele sibuke the complete redemption lasendele yona kuhlengwa le ungumhlengi lophelele usendele kuhlengwa futhi Jesu lokuphelele njengoba Jesu aliphasika lethu leliphelele. Nasibuka Old Testament le Exodus 12 na 13 la lento wakhona leliphasika lingumfutiselo waloko Jesu lafika wasendela kona. Sibona ukuthi kwathiwa laba kusekubhoxwa lengadi lapha eminyango kwathi la kunalolu phawu lengadi khona lo mbhubhisa ngeke aze afike. Ngicela sibuke ke lokubili ke abakuthathu kulesikhathi lesi ukuthi usendele kuhlengwa
lokuphelele Jesu as our complete Passover. Then kwesibili siyawubuka complete reconciliation lasendele yona Jesu nekuthi ke usivulele Jesu umgwaqo loya ekubusisekeni njengoba le kuExodus kwase wabalidle leliphasika tinkhalo tabo tiboshwe ngeliqiniso tiboshiwe bafake tinyawo ecathulweni bagcokile balungele kuhamba. So ke nathi Jesu as our complete Passover usivulele umnyango, the road to blessedness has been opened to us. Umgwaqo lo yekubusisekeni kithi so uvulekile. Ngiyacela ukuthi sibuke ilivli laNkulunkulu encwadzini yaJobe sahluko saka 33 liverse laka 22 kuye versini laka 24. Ngawufunza kuleli lesilumbi lithi they are at death's door, basemnyango wekufa. The angel of death waited for them. But if an angel from heaven appears, a special messenger to intercede for a person and declare that he is right, he will be gracious and say, rescue him from the grave, for I have found a ransom for his life. Sengimtholele umhlengi, ngitholele impilo yakhe umhlengi. Basemnyango wekufa, ingelosi yekufa ibalinzile. Lapha ngibona sithombe sethu before kufike Jesu loliphasika lethu leliphelele. Kuthiwa sasisemnyango wekufa, ingelosi yekufa nayo isilinzile lapha emnyango wekufa. Sasidudane nekufa, sasimelwe kufa, nengelosi yekufa iselusile idudane nathi. Kodwa kwase kuvela ingelosi from heaven, an angel from heaven appears, a special messenger to intercede for a person and declare umuntu as upright. Lithi ke iBhayibheli lo verse 24, nangaba nemusa kuye bese uthi mephule ngoba sengimtholele inhlawulo, sengimkhokhele inhlawulo. Ngifuna ukuthi ebandleni la Jesu lamhla bazalwane, Jesu njengeliphasika lethu usendele kuhlengwa lokuphelele, usendele kuhlengwa kwaphakansi. Uthi lapha lo mbhali sesitholelwe, sesibhadalelwe inkokhelo, ngamanye amagama i-price for our release has been effected. Seyikhokhiwe imbadalo yenkhululeko yethu Jesu ngengadi yakhe. So usikhokhele i-price yekukhululeka kwethu ejelele sono. Ngiko sithi Jesu njengeliphasika leliphelele usendele inkhululeko lephelele ngoba so uyibhadele imbadalo noma ke so ubhadele for our release ukuthi sesingakhululeka esonweni, sesingakhululeka emandleni aSathane, sesingakhululeka emandleni emadimoni. Jesu so ubhadele ngengadi yakhe, ngempilo yakhe. Athi ke nakakhuluma Jesu, I think it's Mark 10 liverse laka 45, live laNkulunkulu lithi kukhuluma Jesu la uthi ngobe nendvodzana yemuntu ayitelanga kutawukhondwa kodwa ayetela kutawukhonda nekunikela ngekuphila kwayo ukuthi kube inhlawulo yalabanenge. Lamhla bazalwane sitawumemethela lokho ukuthi inhlawulo yekukhululeka kwethu seyikhokhiwe. Jesu njengoba aliphasika leliphelele usendele kuhlengwa lokuphelele, eternal redemption, complete redemption. Usendele kuhlengwa kwaphakathi. Leli gama lokuhlengwa mhlawumbe singalithinza ukuthi lisho ukuthi kukhona lokukhokhiwe kuze ukuthi mina ngikhululeke lokho lobe kungekwami bese kusukile kimi kubiyele enzaweni yakho. Jesu ke njengoba asendele lokuhlengwa ngempilo yakhe uthi angedi kutawukhondwa kodwa ngitele kutawukhonda nekunikela ngempilo yami ukuthi ibe inhlawulo yalabanenge. Jesu bazalwane unikele ngempilo yakhe yaba inhlawulo, unikele ngempilo yakhe yaba imbadalo yenkhululeko yethu. Lo mhlengi ke bathandekayo lena bafunza labashoko bathi lo mhlengi lona usho imali noma ke loyo mbadalo lethengeta igcila lapha slave market ukuthi la betithengiswa khona, but wase uyafika lona wathi hayi ngiyabasusa labantu lapha emarket yekuthengiswa ababiyele upurchase a slave with a view of his or her freedom. Lokusho ukuthi kuthengwa kwesigcila ngenhloso yenkhululeko yalesigcila. Ngalamanye amagama nasithi Jesu sendele kuhlengwa loku
lokuphelele sisho ukuthi Jesu unikele ngempilo yakhe kuze kuthi nansi lebesigcila tesono nansi lebesithengisile etonweni ngekuhamba ngetinkanuko nangekuthanza kwethu Jesu sowuyikhokhile inhlawulo leimpilo yakhe wathenga kuphila kwethu wabhadalela inkululeko yethu it is to effect a full release athi ke baseFesu 1 verse laka 7 athi kuye Jesu sinekuhlengwa nekuthethelelwa kwedono nasithi bazalwane Jesu uliphasika lethu leliphelele sikhuluma ngekuthi Jesu usendele kuhlengwa lokuphelele la kulokuhlengwa kuningi lokwakwendeka lesinye isikhathi labantu labahlengwako lababhadala babuyiselwa etinzaweni tabo bebabuyiselwa neproperty yabo babuyiselwa netinto lebethi ngetabo bethi balahlekele Jesu ke vele wende njalo wende ukuthi netinto lethi silahlekele tibuyiselwe according to Levi 25 verse laka 25 lithi even neproperty lebese ingilahlekele ngenzaba yesikweleti nangihlengwa letinto tiyabuyiselwa labamagama sekukhona kubuyiselwa seyikhona irestoration lesinye isikhathi lokuhlengwa kwakwendiwa kwentelwa ukuthi ligama lala kuma families lakho mhlambe soshonile lo baba bese ke ngena lomunye kuhlengwa kupreserve ligama asikho ke kuloko kepha ngilapha ekuthenini bathandekayo Jesu ube ngumhlengi nawufunza iBhayibheli ubuka characteristics noma requirements ukuthi lo mhlengi kwakufuna ukuthi abe ngumhlengi lo kanjani kwekucala bekufuna ukuthi lo muntu lo tawuhlenga lesigcila asikhiphele imbadalo lapha emarket kuze sitawubuya sithole inkululeko yaso bekufuna ukuthi abe sihlobo salomuntu lo tsengiso lapha ngiko ke iBhayibheli lithi ke nawufunza Hebrews 2 verse laka 14 lithi ke Jesu naye ngobe bahlanganyela babantwana bayinyama nengadi naye wahlanganyela inyama nengadi kuze atawucitha sathane labe kade anemandla abusa ngekufa ethi kwethu kuze atawusithenga Jesu kwabita kuthabe ngumuntu kuze atoqualify kuba ngumpriest wethu kuze atoqualify to be our redeemer our complete redeemer Jesu kwabita kuthabe ngumuntu afana nenathi ateste lesikutestako ahambe lasihamba khona alingwe ngayo yonke indlela lisho njalo iBhayibheli lithi ke bese uba nemandla ekubasita bonke labalingwa ngoba uyakwathi konke lesihamba kuko uyakwathi konke lesibhekana ngoba waba ngumuntu naye njengathi ngilokunye lokumqualifya koJesu ukuthi abe ngumhlengi wethu kwesibili lo mhlengi nawufunza Jeremiah 50 verse 34 bathi lo mhlengi must be able lokusho ukuthi lo mhlengi kufuna akhone lokusihlenga angangithatha ebugcilini aphinza angibuyisele ebugcilini but lo mhlengi kufuna abe nalamandla ekuhlenga an able redeemer abe nale power to redeem Jeremiah verse laka 50 chapter 50 verse laka 34 uthi ke yena noko umhlengi wabo unemandla ngusimakadze somandla libito lakhe uyakumela indzaba yabo ngemandla kuze atawuletha kuphumule eveni labo kodwa kungabi nakuthula kulabo labahlala eBabylon ake ngiliphinza leli verse noko umhlengi wabo unemandla because the redeemer must be able lo mhlengi wethu kufuna kube ngumhlengi lo able lo nawo lamandla ekuredeemer ngiyabezwa na ufunza incwadi ya Ruth kuthiwa na afuna Ruth kuhlengwa nguBoaz kutobuyisela iproperty ye family la bekenze kuyo bekayiswe enkundleni lo muntu akhulunyiswe abuke ukuthi unawo lamandla ngobe na ubhadala lesigcila usithatha lapha emarket kufuna usiyise empilweni lengcono oh praise the Lord hallelujah singabiyele empilweni lefanana nalempilo besikuyo so ke kwakubuka the ableness lokuthi lo mhlengi unawo lamandla vele kuhlenga lo muntu uyawukhona yini kusustain lempilo lo muntu siyambonga ke uNkulunkulu kuziwa lapha umhlengi wabo unemandla ngusimakadze ligama lakho Jesu bathandekayo usendele a complete redemption njengoba sithi he is our complete Passover usendele kuhlengwa lokuphelele kuhlengwa kwaphakade kwesithathu lo mhlengi kufuna abe willing kwafuna ukuthi abe ngilofunako lokuhlenga abe willing once tabe sihlobo sathi ke Jesu ke uyaqualify ngoba Jesu kuthiwa njengoba abantu labayinyama nengadi naye wahlanganyela
siyabhala kona lokho. That's number 2, lo mhlengi he must be able. Number 3, lo mhlengi kufuna kube lo mhlengi abe ngilofunako lokusihlenga. Athi ke 1 Peter 1 verse 18 na 19 asikahlengwa ngetindlo letiguga ngolgolide nesiliva kodwa sihlengwe ngengadi yakhe Jesu. Lo mhlengi kufuna asihlenge ngenzaba yeluthando. Ngikoke base Roma 5 verse 6 kuya 10 uthi usithanzile uNkulunkulu wasithanza in our weakness. Oh hallelujah. Ngiyathanza that portion yembhalo ithi usithanze sisebuthakathaka. Akamele ukuthi sishinje usithanze in our condition. Luthando laNkulunkulu nasithi lo mhlenge kufuna asihlenge because of love. Luthando lolusithanza in the condition that we are, but loluthando alusigcini sikule condition lelo sikhanza sikuyo. Lithi iBhayibheli usithanze sibuthakathaka, wasithanza siditha kuye, wasithanza sikhashane naye, wanikela ngaJesu. But lokuhle lalabakhanze babuthakathaka loluthando liyabaguqula babe ngilabanamandla. Labakhanze baditha loluthando liyabaguqula lubende bahlubo bakhe. Lalabakuthanze bakhashane loluthando liyabaguqula lubende babe thutane naye. Lithi ke iBhayibheli lo mhlengi kufuna amotivate lothando, afuna kwende lokho because athanza lo muntu kwekugcina afuna akwende lokho for the betterment or the improvement yale mpilo yalona lohlengwako, kuze le mpilo yalona lohlengwako ibe ngcono. Jesu ke bazwana sithi ubeliphasika lethu usendele kuhlengwa lokuphelele waba ngumhlengi wetimpilo tethu for the betterment of our life. That is why sithi lokunye lokuvelako ukuthi umgwaqo ngekufa kwakhe Jesu umgwaqo lobheka to a blessed life so uvulekile ngoba siyakhumbula ukuthi ensibini yasedeni nakabaxosha uNkulunkulu bantu sebonile wabeka ingelosi lapha lebe inenkemba lekhalipha hlangothi tombili ivimba kuthi umuntu sekangabuyela adle lapha emthini wekuphila. Ivimba lengelosi ivimbe indlela leyekubusisekeni, but ngekufa kwaJesu lendlela leyekubusisekeni seyivulekile. So ke sithi ke lengadi yaJesu lithi iBhayibheli ngiyo ke lesithengwe ngayo, ngiyo ke lesihlengwe ngayo lengadi yaJesu. Lengadi yaJesu yanedisa imithetho yaNkulunkulu nenithukuthelo yaNkulunkulu. God is no more angry at us. Oh hallelujah. Akasasithukuthelelanga uNkulunkulu ngoba lengadi yaJesu longumhlengi wethu losendele kuhlengwa lokuphelele. Yamenethisa uNkulunkulu, yanethisa imithetho yaNkulunkulu. Lengadi yaJesu ngiyo lesivikela kulesijeziso sekwephula umthetho waNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli lithi Jesu wafa ngekwemthetho. Oh hallelujah. Wafa ngekwemthetho Jesu ngamanye amagama. Sijeziso semthetho saba sethu kaJesu sekwephula umthetho kwethu. Lokusho ukuthi lengadi yaJesu ke bathandekayo iyasivikela kulesi jeziso lebefa sisithole. That is why lapha eGibhithe kwathi ababhoqe lengadi lamnyango, lengelosi yekujezisa, lengelosi yekubhubhisa nayithi awukhanza lengadi lamnyango batawusinza batawuphepha itawukwenca. Nathi bathandekayo nasithi Christ has been our complete Passover. Usendele ukuthi ngengadi yakhe Jesu sesivikelekile esijezisweni sekwephula umthetho waNkulunkulu ngoba wafa ngekwemthetho, wafa sijeziso. Usho njalo Isaiah uthi saba sethu kwakhe sathi sina ushayiwe uNkulunkulu, wazathi udzeliwe uNkulunkulu, ulahliwe uNkulunkulu. Sijeziso saba sethu kaJesu. Lokusho ukuthi uNkulunkulu bathandeka is no more angry at us. Oh hallelujah. And lengadi yaJesu yabuyisela nebudlelwane emkhathini wethu naNkulunkulu. Lengadi yaJesu engishito ukuthi ngiyo lesihlengwe ngayo, sihlengwe ngayo isinika lilungelo leliphelele lekumembe kwaNkulunkulu. Imuke Sathane lilungelo etukwethi impilo tethu. Isendela indzawo yekuma. Lithi iBhayibheli asonzele ngesibinzi esihlalweni semusa saNkulunkulu. Tinhlitiyo tethu tinyenyediwe ngilengadi. Ngiyo lengadi yaJesu. Lesenda sibe nesibinzi sekusonzela embi kwaNkulunkulu. Lesenda sisonzele embi kwaNkulunkulu. Hayi nganembeza lo silahlako, hayi ngobe silungile, but ngiloku sesime kule stand sengadi yaJesu. Bese uthi Sambulo bamncoba ngelivi lebufakazi nangale
ngengadi ngalokuthi bebeme hayi ekulungeni kwabo bebeme hayi emisebenzini yabo but bebeme kule stand lesiprovidwa ingadi yaJesu sithi ke lengadi yaJesu ngiyo lethi iBhayibheli sihlengwe ngayo ngiyo lengadi yaJesu asikahlengwe into ethi gugako ligolide nelisiliva but sihlengwe ngengadi yaJesu Jesu bathandeka as our complete Passover usendele a complete redemption oh hallelujah lengadi yaJesu yasihlanda ihlande nembeza wethu emisebenzini levile according to Hebrews 9 verse laka 14 lengadi yaJesu iyasingcwelisa isende sime singilabalungile embi kwaNkulunkulu athi ke baseFeso 2 verse laka 13 lengadi ngayo lengadi yaJesu sesendiwe saba sethudane naNkulunkulu sesendiwe saba thudane naNkulunkulu sengishito ukuthi lengadi yaJesu isinika sibinzi sekusonzele embi kwaNkulunkulu asonzele embi kwaNkulunkulu ngesibinzi ngoba sethembe kulunga kwethu ngoba sithi kunekulunga kwethu kepha sonzele embi kwaNkulunkulu ngesibinzi ngenzaba yengadi yaJesu sisonzela ngoba Jesu sewufike embi kwaNkulunkulu ngengadi yakhe nathi ke sesinalesibinzi sekusonzela embi kwaNkulunkulu singesabi nekufa singesabi nani lengadi yakhe inyenyeti yahlanda tinhlitiyo tethu nabone mbeza bethu athi ke Hebrews 10 verse 14 it perfects us embi kwaNkulunkulu isenda sime singilabaphelele embi kwaNkulunkulu not because we are perfect but ngilengadi yaJesu lesenda sime embi kwaNkulunkulu singilabaphelele oh hallelujah kanzi lengadi yaJesu nasesifika embi kwesitha uSathane lengadi yaJesu yenda uNkulunkulu abe ngalanga kithi athi ke baseRoma 8 verse laka 31 33 34 nangabe uNkulunkulu angakithi ngibanike longamelana nathi ngibanike longamangalela labo uNkulunkulu lasangale ngakubo God has been a judge alijudge athi awusehlulela enkantolo yasezulwini but lengadi yaJesu ngekuqhitseka kwengadi yaJesu lebeyimbadalo lebeyinhlawulo yekona kwethu uNkulunkulu sewungale ngakithi ngibani ngoBhayibheli lithi ngibani ke longalahla abantu baNkulunkulu uNkulunkulu langababeki licala lengadi yaJesu yente uNkulunkulu waba on our side sewude ke Sathane lilungelo nemandla neground yekusi accuser njengebantwana baNkulunkulu ngoba lengadi yaJesu yente uNkulunkulu waba on our side ya dissolve all Satan's legal rights and ownership of our lives yancibilikisa yaqedza onke amalungelo ukuthi Sathane angathi singebakhe lengadi yaJesu isende sakhululeka emandleni ebumnyama emandleni esitha emandleni embuso walelive ngilengadi yaJesu lemuke Sathane onke amalungelo ekuthi angaba nemalungelo over our lives ngilengadi yaJesu njengoba siyakhumbula ukuthi kuleli Phasika la kutakhulu baIsrael ngiyo lengadi babhoqa yona base basinza labangakhathi but kwakumsebenzi walona loyo ukuthi atimisele atifake abe ngekhathi endlini kwakumsebenzi wakhe because we also have a part kufanele siyende kungena kulengadi yaJesu kuze kuthi Sathane abebethe the legal right yekusi accuser because we are protected we are under the blood lengadi yaJesu is our stand ngilasime khona ngiko ke sonzela ngesibinzi esihlalweni semusa waNkulunkulu ngithi ke Jesu ke ubeke liphasika lethu leliphelele wasendela kuhlengwa lokuphelele number 2 bathandekayo siyawufika ekugcineni Now funza live la uNkulunkulu ku 2 Corinthians chapter 5 kusuka ku verse 18 sithola ukuthi uya kubo 21 lengadi yaJesu noma Jesu as our complete Passover usendele a complete reconciliation usendele kubuyisana naNkulunkulu lisi ke iBhayibheli konke kuvela kuNkulunkulu lo wende ukuthi live libuyisane naye angababambeli bantu emagcubu praise the Lord hallelujah uNkulunkulu akasasibambelanga emagcubu he is no more angry at us verse 18 isikonke kuphuma kuNkulunkulu lo wabuyisana nathi hayi ukuthi setawubuyisana wabuyisana nathi ngaKristu wase usinika umsebenzi ukuthi nathi sibuyisane nalabanye lokhu kusho nako uNkulunkulu ubuyisene nelive ngaKristu bantu akababambeli emagcubu ngetono tabo kodwa usiphathise livi lekubuyisana ngalamanye amagama bathandekayo sithi bonke butha emkhathini wemuntu naNkulunkulu ngaJesu uNkulunkulu abecetha bonke butha emkhathini wemuntu naNkulunkulu haleluya lamhla sesibahlobo naNkulunkulu sesinekuthula naNkulunkulu
sesinekuthula kwaNkulunkulu. Romans 5 verse 1 usho njalo. Uthi njengoba sesilungelene naye, sesinekuthula naye. Sekude butha emkhathini wethu naNkulunkulu. Number 2, uthi sesinekuthula lokwaNkulunkulu kuthula sesinako etimpilweni tethu. Oh hallelujah. Sesiniketwe sipho, the gift of righteousness. Sesiniketwe mahala sipho sekuthi sesilungelene naNkulunkulu. NgaJesu, ngekufa kwaJesu, njengoba sikhumbula kona sithi Kristu is our complete Passover. Usendele ukuthi sibuyisane naNkulunkulu. Ngaye sesiphiwe lesipho sekulungelana naNkulunkulu. Lithi ke iBhayibheli, Jesu wendiwa sono kuze kusithi nesendiwe lokulunga kwaNkulunkulu, lokulungelana naNkulunkulu. Akusiyo into lesisiyisebenzela, akusiyo into lesingathi silungelela ngoba senda in, but into sipho sesiphiwe kona, siyanikwa kona ngenxa yaJesu. Jesus Christ as our complete Passover. Usendele a complete reconciliation naNkulunkulu. Usendele kubuyisana naNkulunkulu. Lithi ke iBhayibheli, sesiniketwe inkonzo nathi ukuthi sememe abantu sibabite ukuthi ababuyisane naNkulunkulu. Lokho kusho ukuthi bazalwane, sesine adoption as a sons, sesemukelwe emndenini wasezulwini, samukela njengemadodana, sanikwa ligunya lekusebenzisa ligama laNkulunkulu, ligunya lekusebenzisa amandla kaNkulunkulu, ligunya lekusebenzisa tintfo tasezulwini ngoba sesingemadodana emndenini wasezulwini, sesidindla lifa tembuso wasezulwini, sesinengcenye lokwaNkulunkulu sekungekwethu, iauthority yaNkulunkulu nathi sesinayo, ligama laNkulunkulu nengcebo yasezulwini ngoba sesingemadodana akhona. Because of the reconciliation, sesemukelekile, we've been adopted as the sons and heirs in God's family. Nanga ama benefits ale adoption. Sithandaza njengebantwana, sithandaza ngesibinzi ngoba siyathi ukuthi lesithandaza kuye ngibabe uyasithanza. Oh praise the Lord, hallelujah. Sesiyathi ukuthi uNkulunkulu ngibabe wethu, asathandaze siyathi ukuthi ngibabe uyasithanza, uyasidzinga. And konke ya isolation asisasitho nje bomhambiso, uhamba ngedwana nekwesaba nekuthuthumela kwebugqila, asisenako lokho. Every fear, every isolation, every trembling of slaves, sesemukiwe lokho, sesibandana. We are sons and daughters in the kingdom of God. Futhi sesineliqiniseko seprovision neprotection yaNkulunkulu. Sesiyathi ukuthi uNkulunkulu ngibabe wethu uyasinakekela. Sesiyathi ukuthi uNkulunkulu ngibabe wethu ngetulu kwekusinakekela uyasivikela. Sesiyathi ukuthi uNkulunkulu ngibabe wethu sinelungelo lekusebenzisa ligama lakhe, lekusebenzisa ingcebo, lekusebenzisa imandla neauthority yaNkulunkulu. That is why thina emakholwa sita ngegama likaJesu kwende hayi because we've got power, but we are sons in the kingdom. Sesinikethe ilungelo lekusebenzisa amandla neauthority yalapha. We have been adopted into the family of God, into the kingdom of God. Lokho ke kusinika lelo lungelo bathandekayo lekuthi sesingasebenzisa igama laNkulunkulu nengcebo nemandla neauthority yasembusweni wasezulwini. Lokusho ukuthi nasikhuluma ngale reconciliation, sikhuluma ukuthi uNkulunkulu lebe simonile, akasasibuki njengebantu lebe bamonile. Oh hallelujah. Akasasibuki uNkulunkulu bazalwane njengebantu lebe bamonile, but lokho akuqishi ukuthi besimonile uNkulunkulu, but ngenxa yaJesu lo sasendele kubuyisana. Akasasibuki uNkulunkulu kanjalo njengebantu bebamonile. La sekune fellowship ne favor leseyibuyisiwe, basuswa butha emkhathini wethu naNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli lithi asisasibo, base Roma 5 verse 9 uthi we are no more objects of God's wrath. It shows God is no more angry at us. Asasibo bantu labafanelwe lulaka nayinthukuthelo yaNkulunkulu. Sesengcile ekubeni ma objects elulaka laNkulunkulu, but sesingema objects of God's blessing uNkulunkulu. So sibuka njengebantu laba labafanele kusibusiso sakhe uNkulunkulu. That is why iBhayibheli lithi usibusisile uNkulunkulu ngethi buso tonke takomoya kuKristu Jesu, ngoba Jesu usendele ukubuyisana lokuphelele. Jesu wende ukuthi kube uphele butha emkhathini wethu naNkulunkulu. Akasasibuki uNkulunkulu njengetitha, but sosibuka njengalabafanelwe sibusiso sakhe. Oh hallelujah. Sifanelwe sibusiso sakhe uNkulunkulu. Sono sethu asisabalwa etukwethu. God's
complete, altered and adjusted to the required position. Lokusho ukuthi sesimiswe kuloku vele le position lebekayifuna uNkulunkulu. Ngathi Yesu, we have been completely altered and adjusted to the required position. The divine attitude toward us is no more the same. uNkulunkulu akasasibuki njengetitha, akasasibuki njengebantu labathukuthelele. kuGalatians bathandekayo ngibiyele nje emva kancane ukuthi sithi njengoba Jesu abe our complete Passover, abe liphasika usendele kuhlengwa. Inhlawulo uthi leli verse lesicale ngalo lathi inhlawulo seyikhishiwe bese semnyango wekufa kuJobe 33 lathi besemnyango wekufa ingelosi yekufa isilinzile. Kodwa ke verse 24 bese uthi sengibatholele inhlawulo. Bathandekayo sisho njalo nasithi Jesu ube liphasika, Jesu ube ngumhlatshelo, ube imbadalo ukuthi sesingakhona ukukhululeka, sesingakhona ukuthi sibe released from the penalty and from lesimo sekubade igcila thesono emandleni esitha singakhululeka esonweni, singakhululeka emandleni esitha singakhululeka sibuye netindodi yethu lebethi silahlekele tibe restored, tibuyiswe. Number 2 sase sikhuluma ukuthi uNkulunkulu noma Jesu njenge Passover yethu usendele i-reconciliation, kubuyisana naNkulunkulu lokuphelele sekude butha emkhathini wethu naNkulunkulu ngenxa ya Jesu. Sekude uNkulunkulu akasasibuki njengabantu labafanele lilaka lakhe. Lokhu kwangikhumbuta indzaba lengake ngayifunza kuthiwa kwaye kwacabana indodzana yacabana neyise, basi nabacabene indodzana neyise siyathi ke emakhaya kubala babe benamake bese kuba nabantwana. Make lendzaba yokucabana kwalaba lababili beyingasimnanzi kuye, beyingasindzaba lemehla kahle. Lithi ke iBhayibheli nabacabene laba lababili wasuyagula babe waba sesibhedlela, wasinakagula baba sesibhedlela. Lo make wenta tonke taba kubonakala ukuthi kugula kwakhe vele akusiko loku emuva ngendeka vele ahambe emhlabeni. Wenta tonke taba le ndodzana ayifike kuloyise mane kube khona kubuyisana, kube khona kuthula kubo babili. Uthiwa ke lo make walanza lo mntwana wambita I'm sorry ngisekugule lo baba kanzi kwagula lo make. Lo make ngumyeni wakhe lo, ngumntwana wakhe lo, wagula waba sesibhedlela. Ueva lo mntwana wasinakafika lesibhedlela lo babe nale ndodzana bathohlola lo make. Lo make wabamba sandla sale ndodzana wasibeka la sifubeni sakhe, wabamba sandla salo babe wasibeka la sifubeni sakhe. Emva kwaloko wathula wahamba emhlabeni. Nangibuka lesithombe lestory ngibona into lento engiJesu asendela kubuyisana naNkulunkulu lokuphelele. On the account of his death sesinako kubuyisana naNkulunkulu. uNkulunkulu is no more angry at us. uNkulunkulu asasiwe ama objects elulaka nendukuthelo yaNkulunkulu, but uNkulunkulu sesingema objects esibusiso sakhe uNkulunkulu. Ubuyisene nathi, wasinika nathi inkonzo ukuthi nathi sibuyisane nalabayi. Ngibona uqhubeka Paul uthi nathi sime lapha lamhla simemethe umhlaba sethi umhlaba awubuyisane naNkulunkulu. On the account of Jesus Christ umhlaba awubuyisane naNkulunkulu. Ngoba kude lo munye lo miswe uNkulunkulu, le bantu bangabuyisana naNkulunkulu ngaye ngaphandle kwaJesu. Kude lo munye lesingaya ngaye kuNkulunkulu ngaphandle kwaJesu. Kwekugcina bathandekayo nasifunza kuGalatians sahluko 3 liverse laka 13 nelaka 14 sibuka Jesu aliphasika lethu leliphelele. Galatians 3 verse 13 na 14 uthi, but Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When he was hung on the cross, he took upon himself the curse for our wrongdoing. For it is written in the scriptures, cursed is everyone who's hung on a tree. Through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessing he promised to Abraham, so that we who are believers might receive the promised Holy Spirit through faith. Verse 14, Lord say, through Jesus Christ, God has blessed the Gentiles. The Gentiles again with the same blessing
he promised to Abraham. Kusho ukuthi uNkulunkulu ngekufa kwaJesu lesithi ubeliphasika lethu. uNkulunkulu uvule ngaJesu umgwaqo ngoba Jesu kuthiwa lenzabe ekufa ngekulenga emthini vele uqale kusiwe umuntu lofa ngalendlela Jesu lafa ngayo, but Jesu waqalekiswa kuze ivulwe indlela ukuthi nathi sinebetive sesingahlanganyela esibusisweni saAbrahama. Ngiko ngithi lenzaba eliphasika bazalwane sesitawugcina lenzaba ekufa kwaJesu lesithi Jesu uliphasika nelethu uliphasika selihlatshiwe, sithi lenzaba le ivula umgwaqo wekuthi lobheka ekubusisekeni kwethu. Lokusho ukuthi lesibusiso saAbrahama lasimemethela uNkulunkulu athi I will defend you, lolwa nawe ngidawulwa naye ngakuphakamisa. Washo indo letinenge lesibusiso saAbrahama lithi ke iBhayibheli lesibusiso saAbrahama nathi sinebetive sesingahlanganyela kuso. Lesibusiso saAbrahama nathi sinebetive sesingesethu. Ngiyasithanda ke sibusiso ngoba sibusiso kunetindo letendiwa sibusiso. Ngalenye ilanga na ubuka impilo yaJakobe ahambe ekhaya kubo anesibusiso sebatali bakhe ayale la kwatala khona abatali bakhe. Ngicabanga siyathi indzaba sesibusiso siyasibona ukuthi one sibusiso siyamvikela umuntu, sibusiso siyakwathi kumsebenzela umuntu, sibusiso sikhuluma ngedestiny yemuntu. Lithi ke iBhayibheli lesibusiso saAbraham nathi ke sinebetive sesinenhlanganyelo kuleso sibusiso. Sesingambita uNkulunkulu sithi ngibaba wethu, sesingaphumula ekwathini ukuthi uNkulunkulu tasivikela, sesingaphumula ekwathini ukuthi uNkulunkulu tasinakekela, sesingaphumula ekwathini ukuthi uNkulunkulu ngibabe wethu uconsent ngathi, sesingaphumula ku provision na ku providence yakhe uNkulunkulu, sesingaphumula ukuthi uNkulunkulu lo wathi ngidawuba nawe Abraham unathi, sesingaphumula ngenxa yaJesu ngoba uNkulunkulu sewunathi, ngenxa yaJesu sesingaphumula, sesingahlala sikhuleke wathi uNkulunkulu uhamba nathi, nguye umsithi wethu, nguye lo ngemandla yethu, nguye umvikeli wethu, nguye umlesi. Singaphumule kwethembeni uNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi lesibusiso saAbraham nathi ses eligible to that blessing. Lesibusiso sesingesethu. Ngamagama sithi bazalwane njengoba Jesu abeliphasika lethu ngekufa kwaJesu sivuleleke umgwaqo nathi betive kusesingaphila a blessed life. Oh hallelujah. Sesingaphila dibusiso taNkulunkulu tingetethu lesi lasithembisa Abrahama nathi ngoba sesiyintayilwane yaAbrahama ngekukholwa. Leso sibusiso sesiyahlanganyela kuso, leso sibusiso sesingesethu. uNkulunkulu sewungumvikeli wethu, sewungumnakekeli wethu, sewungemandla yethu. Lesibusiso saAbrahama sesisedukwethu impilo tethu. Sathi ke kwekuqala siqale ngako sesitawugcina nje bazalwane le Jesu nasithi is our complete Passover, usendele kuhlengwa lokuphelela. Sesikhona inhlawulo, sesingakhululeka ebugcilini besono, sesingakhululeka ekugcilateni ngeSathane ngoba inhlawulo Jesu sewube inhlawulo. Uthi angiteli ukuthi ukhondwa kodwa ngitele ukuthi nginikele ngempilo yami ibe inhlawulo, ibe sihlengo salabanengi, ibhadale for the release of many of us. We can be released from sin, we can be released from the oppression of the enemy, we can be released from the power of the enemy. Lamhlanje njengoba sicelebrate sikhumbula ukuthi wafa Jesu nelethu liphasika selihlatshiwe, celebrate ukuthi you can be released, you can be set free. Jesus Christ has died so that you be released from the grip and the power of the enemy. Sitha noma ngabe nembezo yakulahla, noma ngabe sikulilela sikuqinzetela ngayiphi indlela, but lamhla sikhumbula ukuthi singakhululeka ngoba seyibe khona inhlawulo yethu impilo tethu. Kwesibili sathi so sendele kubuyisana naNkulunkulu, so sendele akasasibuki uNkulunkulu ngenxa yaJesu, akasasibuki njengeditha. Sathi kwekugcina neminyango lobheke esibusisweni so uvulekile. God is no more angry at us because of Christ and the road to blessedness. We can live a blessed life in this earth because of Jesus Christ, because of the Passover. Ngokuthi lesikhathi lesi sikhathi sekuthi semukele letindlo lasethembisa tona uNkulunkulu ngaJesu, letindlo lathi sebenta uNkulunkulu athi sebenta ngaJesu. We can be free from any oppression, we can be free from any grip of the enemy, and we can be reconciled to God. And number 3, we can live and walk under the blessing of God. Akasithandaze sibonge uNkulunkulu. Lord, we thank you and we bless you ukuthi ngaJesu usibusisile ngetibuso tonke takomoya. Siyabonga ukuthi
usendele kubuyisana naNkulunkulu. Siyabonga ukuthi we are no more enemies but we are friends and daughters and sons embusweni wakho. Siyabonga Nkosi sesingahlanganyela sesingakhona kusebenzisa libito lakho nengcebo yasezulwini sesine access to the heavenly wealth. Siyakubonga Nkosi siyakuthumisa egameni la Jesu ngekuthi Nkosi ngaJesu ngekufa kwakhe uNkulunkulu wethu longcwele we can be released from the power of sin. We can be released from every demonic oppression. We can be released and be rescued from the power of the enemy. Babe siyabonga sibusise Nkosi ngamunye nangamunye sisamukela letino losendele tona ngaJesu egameni la Jesu sesingaba nekuthula nawe ngaJesu ngengathi ya Jesu. Babe siyabonga ukuthi lengathi ya Jesu ikwende waba ngakithi live lakho lisinangabe ungakithi ngibani ke longamelana nathi ngibani ke longabeka abantu baNkulunkulu lathi uNkulunkulu abanalo licala. Siyabonga Nkosi ukuthi you are among us and with us in the mighty name of Jesus. We thank you and we bless you. Amen and amen.